Omuhwezi wa Sipiika okora abeebembezi ba district ya Mitooma nibwabe yali ahari Bubandizi Parish akutongoza foundation ya Amdefu etandikiraho kutungura ekereziya eri mu diocese ya Mbarara. Ikabetungo buyambi okusinge buyahero icyo wanohura cyanaita okusharura then tukaba biro tusharura ebyabira abazungu babere omumpaha so nitwe hati mutayimu yitu okoraki okuba iwe oyerebe ngo mugiga oyine cyoyine tumwosere numuza kuzikira abagenzi banyu imurwo mwosere numuza kutayira abagenzi banyu abarwire ahawe kinozayo oyenda kumwimusiyana n'ikigambo ukumuhamyana n'ikigambo ko kutahura ngo ikijya mutuma cyo kikushobora kurabakana wakitu umuga gwekereziya no kwimusya patiri erya mwana erya mutumoro kwera ababire bari hamukoro basimira kwegesa kwa Bishop kwa sahara buri omwe no Omuhwezi wa Sipiika arabwire kwata bamwe mu beebembezi ba Mitooma abarakuteganza project ya government ya PDM twashanga omwebembezo lyo no gambira abantu batashashuri nituza komozi bashashuri. I want us to be serious. Our programs are government itagaruka kugaruka nyuma. RDC ni nyende byo bintu mu bicondoze. Hata kagira umwebembezo banonda karuno yenda ki okagira abantu ngo batashashura abo kwezi sente nizagaruka mu omusako yecyaro abantu abandi bazeguze. Parish Development Model bukaretwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kandi President Yoweri Museveni niwe President w'ihangeri. His word is final. So hati wo wisha nko mwebembezi okajya nguno ndakurwanisa ekiragiro cya president hata aho nobo bwiri twashanga zimu ningashi message yeri izoba kwa kuri okuyamba omuntu wo butosha kubagamba RPDM president Argiromu haza yagira ngo bakohoreze sente kuyamba omuntu wo butosha haza yabira simu ya Bishop King Siza Murenga obari umujenyi mukuru ayerekere Amdefeji okweri kwija kwateraho ekereziya no Bishop ashabira abazire okuriza abana babo mudini no hahigire minyitati imuka oyemerere ogende ekereziya tino ko yatenje nekire ekabimusya mbyoboro kabimsya babi n'amagara make koko babagambire abajungu tibacare tagesente muki mu Afrika no kwekoramo ki umurimo Mugandi abishongere cyo kurwanira bwabe aba Uganda Human Rights Commission barabwira abitongore cyo byo kwerinda ngo barekera aho kurbatira bwabe bw'abantu na mnonga bari mu nkomo. We inspect these places to ensure that people's rights are not violated when they are in such places. So there are three major basic rights we should always be mindful of. The right to life, the right of freedom, dignity of the individual, and the right to decent life. Ebugambiro gwa kitongore ekyo kurwanira bwabe bw'abantu kibe kikwatanisa ekitongore cya government ekya Foundation for Human Rights Initiative nakyo cyo kurwanira bwabe bw'abantu oba bene batongoza ekibina cya Human Rights ahitende cyo ya Bishop Stuart Mbarara. Twenda abantu baronde emiringo ndijo iyo kumara emishango mice ahansi itari yo kwirukangira polisi na muno twenda abantu bakoreseza LC1 abantu bingi nibirukangira polisi birukangira ndona just because naenda koreka mani naenda kumoreka naenda kumusiba to learn and actually educate other people about human rights. So today our mission and also our aim was majorly to create awareness and give education about human rights and also address the different complexities in enforcing human rights. Baterira beje n'abaturo muranga ngo bagaricyo mukoti yecyaro na mnonga habushonga buke umubwire bwo kuziha polisi gashaka Ben Muhozi na Mike Twakire.